orasin mian si pagduminuhan. Inubos orasin si pagkesan o basa pangubusan waktu. Tabati ko iyan ang iparkala pa inteliin. Ganiya gunani pangsisara agama Islam. Sarang-sarang sige ni upama makabasa amban may kalam Allah subhanahu wa ta'ala al-dhikr. Ini aman katauhan ni dhikr. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sinisara kabasana in dhikr ininen. Taabot sa akhirat upama may dahatos kabasana ganiya pinakahak amban aayinin malengkanen. Sini-sini sa makabasa ko iye. Niya istighfar lillahi subhanahu wa ta'ala, pangalukaw Allah subhanahu wa ta'ala. Sika urid siki ampunan no sa amiyaan apabila inka ulan kaampun si Allah tabaraka wa ta'ala. Ang manilian in waktu ininen iyan soy mian panaut-nautan tabi pagnet-mehetan tabi in waktu ininen sabab nan maharga manamalan gay tabatik tib sa waktu tabi po ito gaya pa kita bi elo sa bang magkahagad po kita bi muli hadarat Allah subhanahu wa ta'ala gaaniya dapat megatalis sa tanan mo tabi sa amiyaan apabila kita dalam kubur tabi apabila tabi sa ilaw akhirat o maglagi hati kita bi waktu pe sa agin-agin bang yan bang si tapabalik bulak dunya in kemon in umulin tahinang pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang payamte in kita ini minta bulak dunya dungan kemon sa suko yan in waktu tan si pag-ibadatan hadya. Pamante ko, pangupama maglima waktuhin, pero niyan, in sambahayang lima waktu, manag na amban subo, ubo, asar, maghrib, isha, min lima ro sinang bahayangan, wa itin si tiap-tiap dahil, ina niya, apike makasulit niya, atawanan sa ingi, si tiap-tiap lima ininin, bangay pituan binista-bista wa itabi, di alam dambua aja sambahayang, bangkyo na bahayangan din, atau misal kyo pa jamaah si masjid, bang dumain do sa imamin mataha isab manamalan, bang may pain sa sambahayang pardu, lay tamanan langkyo na 10 minit. Langkyo 10 minit. Ang banilian, si sambahayang 5 waktu, piye ko in. 10 times 5, 50. 50 minit inangot si kauhin, okay orang buwa pang tinasagam Islam. Ya ini yang labayan no tujuh surga no. Ya ini yang labayan no atau taytayan no sa amyaan. Ya na tujuh surga no. Dale paso ninin. In waktuhin palabay do. In waktuhin ubos do. Saga pa inhalin binista si kau Allah subhanahu wa ta'ala. Ya na init hinang no sa amyaan si waktu yu Nasubay pikil tabi pahap duk mahantap. Ya in parkala ininin. Pegge gane niya sa amyaan iye pamakuhan tabi tao siya lang akhirat to basa miyan pabalik tabi to pito bulak dunya ini nga hinang amal ibadat gane niya tinugutan sa amyaan ang banilian magmet-met kito magdayday kita rin nga hinang yanadaakan Allah subhanahu wa ta'ala mula-mulanin ini sigun Ramadan tasabut ite ini sa hadith ni liyatluna kitab Allah ini misara atau massa kallam Allah subhanahu wa ta'ala wa yatadarasunahu fima bainahum pinano magpaesse pinaesse painto men sinilay ni atawan ini sa amia naman me upama niya ngakahan kita bi duk niya sa amian maisiban kita bi luone ke kung may sa ininen si personal atawanan sa paisi me live nasubay iye mian waktutan bi mian hargaan tabi sa amian piyu kita paasek piyu kita bi yan ay paasek asupaya ala ang ban kita bi yan in kajahilin ubos ginantian duk pangingat duk panghati sarta pamebbeg yan ay men agama Islam wa yatadarasunahu fima bainahum ibinin tamanan hap na may manusia wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah pinaturo no Allah subhanahu wa ta'ala yan ay kahinnikanin kalimayahanin kahapanin persababan aman pagpangadji tabi persababan amban yan sabi pamasa tabi kalam Allah subhanahu wa ta'ala duk pangingat tabi aman tafsiran aman isyara manara manunjuki tuo si yan sa amian kalam Allah subhanahu wa ta'ala yan illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah
sarata pinutus untuk ase. Kaya kita dipente ku itu ininin. Pinutus wa ase wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan in manusia patimu patikul pakale lu sa amian ini sebab tuntutan ilmu. Saya wa haffathumul malaika. Wa haffathumul malaika pina libutan sa amian ini kamalaikatan wa dzakarahumullahu fi man 'inda gubaitan sinabut inaka binantu wa Allah subhanahu wa ta'ala ini manusia mapakalehin ini manusia mamabaya sa amian mengingat perkala sin agamahin binantu Allah subhanahu wa ta'ala sa hadarat ni si anu mi ang anak si anu ilai si pagtingko-tingkoan majalisul ilm pagtingko-tingkoan palihalan sin ilmu iyan pa ente binantu Allah subhanahu wa ta'ala hap manamalan in sa ininin mian kahalanin amban yan ta story kita bi atau ta story sa mian amban me painte me hinang muharramat ini pagtikul-tikulanin hinara mo sa agama Islam atawanen me makruhat demikian iru isa sa rewa diawa ni ilian atau mubahat okay bang me painte me mubahat lay ga dunia ala isi sigbo sa gaane sa iyan si perkala mian muharramat ailian ko me bilang iyan pamaisip mula-mulanin si mian ginhawabaran duklatod ni painte si kaam mian dangan-dangan sini bayang ito paisip in kita bi mian ininen bangin muslimin makasir malasas kung ini ganta kinabayaan ni ini kahapan si ginhawabaran ni sir ni si sawe ni asupaya same-same maghinang amal ibadat asupaya sa amian same-same mian nuhut daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dugtadawhat iyan mian kahapan le abot si elo akhirat laati sa bang mian ko makaurong si kaam bisara puti ano ko bina ng bisara we konsab alhamdulillah masyukur puas bila yan banilian ko iyan hadya mian pamaisip ko si kinahawaranin lapit pa sa paiskaam ang dangan-dangan na niya usap mo sa kami diyan sa am ng kajari usan pa ang nagati subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.